Dobrodošli na matematiku. Za početak poslušajmo matematičku priču. Proljeće se osjeća na svakom koraku, i u gradu i na selu, i na školskom igralištu i u šumi. Line i Luka poveli su čarobnjaka Sinusa u šumu. Ispod visokih stabala, koja se još nisu razlistala, ugledali su jaglace. Jaglaci su proljetnice, prvo proljetno cvijeće, rekao je Luka. U svakome grmu jaglasa su 4 cvijeta, rekla je Lina. Koliko je cvjetova u 5 grmova? Zanimalo je Luku. To zanima i nas, pa izračunajmo. Prikažimo to računom. 4 cvijeta u prvom grmu, 4 u drugom, 4 u trećem, isto toliko u četvrtom i isto toliko u petom. 4 plus 4 je 8, plus 4 je 12, plus 4 je 16, plus 4 je 20. Ukupno ima 20 cvjetova. Naučili smo ovakve zadatke kada iste pribrojnike zbrajamo uzastopno nekoliko puta prikazati množenje. U ovom zadatku to izgleda ovako. Broj 4 zapisali smo 5 puta, pa pišemo 5 puta 4 jednako je 20. Odgovor glasi: u 5 grmova ukupno ima 20 cvjetova. Danas učimo množiti brojem 4. Prisjetimo se kako se zovu brojevi kod množenja. Prvi broj kod množenja zove se prvi faktor. Drugi broj kod množenja je drugi faktor, a rezultat množenja je umnožak ili produkt. Broj 4 do sada smo već množili s nekim brojevima. Naučili smo množiti brojem 1, brojem 2, brojem 3, brojem 5 i brojem 10. Pa smo tako naučili da je 4 puta 1 jednako 4, 4 puta 2 8, 4 puta 3 jednako 12, 4 puta 5 je 20, a 4 također smo naučili da ako faktori zamijene mjesta, umnožak se neće promijeniti. Izračunajmo sada uzastopnim množenjem koliko je 4 puta 4. 4 plus 4 je 8, plus 4 je 12, plus 4 je 16. 4 puta 4 jednako je 16. Tako isto možemo izračunati i koliko je 6 puta 4. Ali isto tako, prethodnom broju 20 možemo samo dodati broj 4. Ako znamo da je 5 puta 4 jednako 20, vrlo slično možemo izračunati koliko je 7 puta 4. 7 28. Broju 24 pribrojimo 4 i dobijemo 28. Ako broju 28 možemo izračunati i koliko je 9 puta 4. 32 plus 4 je 36. 9 puta 4 je 36. Dobili smo cijelu tablicu množenja brojem 4. To izgleda ovako. 1 puta 4 je 4, 2 puta 4 je 8, 3 puta 4 je 12, 4 puta 4 je 16, 5 puta 4 je 20, 6 puta 4 je 24, 7 puta 4 je 28, 8 puta 4 je 32, 9 puta 4 je 36 i 10 puta 4 jednako je 40. Ponovimo što smo danas naučili. Naučili smo množiti brojem 4, prisjetili smo se naziva brojeva kod množenja, to su prvi faktor, drugi faktor i umnožak ili produkt. I ono što danas trebamo zapamtiti, a to je tablica množenja brojem 4. Zaustavite sada ovaj slajd i prepišite ga u svoje bilježnice.